Ya Allah, ya Rabb, jikalau seandainya besok lusa Engkau memerintahkan malaikatul mautmu datang mencabut nyawa ini, ya Allah, cabutlah nyawa ini, ya Allah, dalam kondisi beriman dan bertakwa kepadamu, ya Rabb. Ya Allah, cabutlah nyawa ini dalam kondisi husnul khatimah. Ya Allah, jangan sekali-kali Engkau perintahkan malaikatul mautmu datang mencabut nyawa kami, ya Allah. Tubuh ini, ruh ini masihlah bergeliman dosa dan noda kepadamu, ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam akthiru dzikra hadhimil ladzat. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin dan muslimah, toma-toma labbikang sulusura malabbikang yang insyaallah engkau yang masih Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama tentunya sebagai hamba Allah yang begitu banyak diberikan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, megasi sepapinya memaraja nak birapung Allah ta'ala lauri di atanna salah seddinna yang nari itu papinya mengasal lengang dan niya papinya mengatapurang. InsyaAllah yang rumati si mata ifakke guna si bawa madecin risisina atau tengetar ilino nawad dikimati si dupa si bawa Allah ta'ala mempertanggungjawabkan agi pura ifapule riwat tutta tuores lebok na tanah. Sekali lagi mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini syukur ki mapoje lari Allah ta'ala senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah supaya insyaallah mati nadupai ki Allah ta'ala insyaallah nasibawai rio renunna ya naritu pamasina insyaallah. Salam dan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia kekasih Allah subhanahu wa ta'ala yang sengaja memang difancaji oleh Allah ta'ala diutus di muka bumi ini sarekwa mengi angke nawat di mancaji sulo drila lepetan nalino sarekwa mengi engke mancaji akacuira lauri di manang ya si mata mengaku ki mancaji umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sekalian yang bertemu dan berkumpul di tempat ini insyaallah lolong ki syafaatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, abu melok muki gal lolong syafaat
Mau kita dapat syafaat bu? Mau bu? Banyak-banyaklah bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melo ipaha si bawa madece makadayero atau tengata rilino pak. Kehidupan kita di alam dunia ini hanya sementara saja. Atau tengata rilino dek nama nenung, tidak selama-lamanya. Iana tu sabakna na parengerangi kita rilota makadaya tu atau tengemu rilino na anu alepang mi bawang. Kehidupanmu di alam dunia ini hanya sekedar bersinggah saja. Lepami bawa masau kini nawa pak. Pada ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak kelebarakan ni Nabi atau tungat tarilino pada to malalengi bagaikan seorang musafir. Maka Nabi taidi tu kira selebok na tanai pada to malalengi boleh mabilah. Magar taita pak to malalengi aku mabilela malaleng set di waktu satu kondisi tertentu matako papanadinna agai fegau pak. Apa yang dilakukan ketika kita kelelahan? Mesti istirahat lepat cinampu masau kinin nawah. Dan memang jamaah dimulakan Allah, kita telah melakukan perjalanan yang jauh dari alam arwah. Lalu bu, setelah alam arwah lalu kita masuk ke alam rahim. Buat tak bu? Mai de tisengi na idik mato tiwi. Dari alam arwah masuk ke alam rahim dan sekarang kita ini beristirahat sejenak masau kinin nawa pak rila lebok na tanai. Zaman dimulakan Allah neki ada tuna wadit tawi istirahat bawa rilino. Memang betul kehidupan kita di alam dunianya sekedar beristirahat, tetapi kata Allah jangan sekali-kali engkau istirahat saja. Apa jakama tulimatin robawa ijama digagi pegau. Ya narasabana pun Allah Ta'ala di dalam bahasa Al-Quran nasuruki wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita hidup di alam dunia ini wa tazawwadu, berbekallah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa, berbekallah kata Allah dan sebaik-baik bekal kata Allah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tosi bahasana idik logi na ala ko boko temawari agak pasabari nasabak mabela mo pa alla langat pa. Di dunia ini kita akan melanjutkan perjalanan dua alam yang akan kita hadapi. Mabela mo pa alla langat dari alam dunia menuju ke alam barzah, dari alam barzah menuju ke alam akhirat. Mabila mu fa'alla langatta pa yana tu sabana na lepat tawi cinampa rilino untuk apa? Alaki boko temawari. Agak pasabari boko temawari. Nasabak mabila alla langatta pa nasabayakko boko mawari itiwi. Wadi jaji pak dek panalattu fole di tujuatta na mawari na bokota masusa pa panadingi. Betul bu? Betul? Elo talarju pandang mak burasa tawe burasa mawari tiwi dek pa ilattu di pandang napi tadi tanah batu. Mawari ni maga susana panadit ta malufuton ni tawi. Na dek topa gagadoi. Bokot temawari itiwi. Kenapa? Ya ko bokot temawari wadi jaji lettu ni tadi jupandang lettu ni ditujuata nang kamu fa bokot ta itiwi na yana wadi na dupa-dupai keluarga ta. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bokot temawari na sangi pungala taala yana ritu ataperan lauri pungala taala.
Zaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Melo ipasi bawa madece maka da agaro kira-kira akatta tuda cinampa bertasia. Haba je kama de tapangi aleta aga melo ilolong apa. Karena ritungka gau-gau ife gau musti engka melo hidup pak. Setiap apa pekerjaan yang kita lakukan pasti ada tujuan dan ada yang kita inginkan dapatkan. Engka melo hidup pak. Pada ni tujuan ye tuda cinampa te bertasia di malam yang pertama nasaba engkanna alena tumatwat tallaisur famasina almarhuma Hambadina. Zaman dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya kita duduk sejenak bertaksiah? Bisa jadi malam pertama, malam kedua, malam ketiga dan seterusnya. Pasti ada yang ingin kita dapatkan. Zaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Sekira-kira narampian regurut atau fanritai ada beberapa tujuan kita duduk-duduk bertaksiah. Yang pertama narampe to panritata makada akatta asida pungattari lalenna onrongewe bertasia ya nari itu sekira-kira melo ibating melo ibalis sarana atinna keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah Pambadina. Betul bu? Nasaba iyero keluargana kasih riwatunna nang kalingi amatingenna keluargana almarhumah Pambadina mustiro anakna epona keluargana sahabakna balibolana musti masara atinna. Karena kita ini manusia punya perasaan pak. Apalagi aku toy refugee tak mati lisir pamasina musti mompo sarana atita aja nama kedai di pak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi tak bu Nabi tak to tepe na to tepe nek riwatuna icubar pole ri pengala taala amatengi Nabi tak mate bainena Siti Khadijah masara mato atinna Nabi tak pak. Yero to tepe na to tepe nek riwatun nama te bainina amatengi nabita masara mato atina nabita lebih babansa ta idi. Betul bu? Yakko angka anak mati musti rotomato anak masara atinna. Yakko angka tomato mati musti ro anakna masara atinna. Yakko angka lakai mati musti masaratina bainina. Betul bu? Yakko angka baini mati masarai ke pak? Tadesa madodolan rumah yang kaling. Angka baini mati masara walakainna tapi detona nama landre. Ya itu biasa yang kalinga yita fakita mata engka kasih lakain na mati dilalak kamarak na bainena marenna bainena pisang marenna bainena na taro sara atinna mati lakain na na de patugaga yang kalinga de pagaga yita fakita mata pak engka baine mati marenna pisang lakain na dilak kamarak na engka naga ditongke-tongke engka naga de pagaga. Itu hati-hati ke bu, hati-hati ke. Yami tu engka biasa dita, engka baine mati, masara atinna belakainna, bebe wai matanna cawali. Cawali matanna melang, metolalang atinna kada. Tiga maturo pasambina. Ya rawita di jupandang lakai ye jupandang. Ya di lakai ni tongke-tongke insyaallah. Maiga. Jangan dimulakan Allah musti masara atit tampak. Itulah sebabnya engkau ketudat-tudat cinampa bertasia. Tujuannya adalah menghibur gundah gulana kesedihan yang ditinggalkan oleh almarhumah Pambadina. Masara atinna kasih. Nama kaden regurut atau panritai yakko masara atinna sederu patau kotonne robattunna biasa ma garu-garu setangi kurumun biasa ma garu-garu setangi pak mate bainena umpama
Yerola kaina malasil mas sumpah aja tapa boleh engkaro mak garu-garu setangi makadami Mekah aja na tulis malau mas sumpah aja mu jampai sumpah jamu mati motola bainenu. Mak garu-garu setangi pak. Ia na tu sabana pada engka kitudat-tudat cinampe menghibur gundah gulana ibating kasih ibalingi sarana atinna keluarga yang ditinggalkan. Nah sabaya ko engka kitudat-tudat cinampe bertasia mustiro sarana atinna lesu pe masumanga na pa. Nariwattunna lesu sumanga na waddi jajil lesu to tepuk na lori pengala taala. Yang kedua jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Agar akatata tudat-tudat cinampe bertasia. Yang kedua adalah sekira-kira milu ifakki barui faring rata risesina amatingangi. Tujuan kita datang duduk-duduk sejenak bertaksia, yaitu ingin sekedar menyegarkan ingatan kita tentang yang namanya kematian. Apa magai? Nasabak mako koropak maigasi seni tolino takkalufa lauri amati ngengi. Sekarang di akhir zaman ini banyak orang yang melupakan kematian. Megasi seni pak. Terutama makun raya. Kadang mana engkas makun raya posta sana idi matoha mega takkalufa. Kadang mana kapal posta magai rodita. Iseng aleta bu. Megang itu aleta makokoro tak tapese HP ta daripada lakai tak tapese. Betul bu? Betul? Angaku ini naik di metoha. Eloto lolos. Betul tadi tadi? Pakai caraan lo jaya lambasyo. Tulis HP ini bawa mu bese. Nah idik lakai dia mu bese. Ya rawi tadi jupanda mega. Jadi ditongke-tongke insyaallah 11-12. Coba nih. Nape subuh melan ni matana depa nama dece melan nama tanna. Depa nama dece paringeranna na nagaramba jarinna. Kata garamba bu. Apa memang ni apa ini metoha. Mela-mela sih kasih mata nalakana magarambang ro ya rumatu tenia padahal HP na nagarambang tamadodo apa na ditai dilakai itane bu aga pasabari makurang baini tak marengerallo ri amati ngangi engka mau pa contohna bu elo kemang kalinge bu ide itu ibu-ibu ifuji mak depungang mengarisang majelis ta'lim nongki-nongki. Yang bahayanya sekarang mereka ini makokoro makun rai napuji majelis ta'lim bagus tapi biasa tuh ro majelis ta'lim tapi dosa mina pegau kadang mana enggak kade itabahan nih. Ya kalau majelis ta'lim lawan rupai kana anggota nama majelis ta'lim. Si janci manang sis matu majilbat tahu seragam le. Gamista ya tona tu gamis seragam mi. Seragam jilbana seragam gamisna ya ko paralli kos kakina seragato. Ita ni majelis ta'lim nasilalona pura mangkaling asyarama. Sila lona pura mangkaling asyarama na istirahat cinampak minong inut ting masalat timuna jalan kote nasi kebi-kebi. Betul bu? Angaku ni kada ibu-ibu kada bah postas ni seto sebagian eloto menghindar. Jangan dimulakan Allah. Sila lona pura mangkaling asyarama minut ting masalah timuna jalan kote dan oleh mete nasi kebi-kebi. Hai. Ada. Ite di syahalinu kada magai. Kita dia nasi kenanga jilbak nasi lonyina. Majak mesang wita. Maka dia anggotanya di kebi ko yembe dan terima topo perhatikan majak mesang metoha mak bo sebut topa. Itan. Aro
Padahal saya di moto majelis taklim, saya di anggota. Bu, oh bu, ufare ngerangi ke bu, ajak tafuji robbali mas sahabat tahu nafuji cari tijak na tawi. Ibu, jangan jadikan sahabat orang yang biasa dan suka menceritakan kejelekan orang. Jangan jadikan sahabat. Kenapa Ustadz? Bisa jadi bu, ketika kita bertemu lalu kita berpisah, bisa jadi belum sampai kita di rumah kita yang nak cerita kejelekan ta. Bisa jadi. Betul bu? Biasanya roh. Kada wah, cocok lander nasing pa ustaz bela. Cara anak, nah biasa tu ustaz ina syarita. Kesimua ya ko anggota na syarita ya ko ustaz na kasina silandra to ni macerama ustaz alina na syarita japa ita ustaz si. Deto gaga ke didi. Deto gaga bu. Fura pita mata sia syarita i. Jangan dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ai makuto, megaton ni takalufa lor ya matengangi. Kada manangka? Kada itu biasa pangiman na umumkan di masjid sebelum masuk pajang Isa, maka dia pangimang bapak-bapak jamaah sekalian, sebentar ya kufura ki masuk pajang Isa, welo tulung mana ki tudat cinampe na mengaji tahu satu ayat dua ayat di selesai. Sisan nama biar setelah pangimang Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Magali papo pintun na tangga na masigi. Apa malim mana mesu digore di pangimang. Puang pak. Mage na pura denre di umum kakada lepa-lepa cinampet tahu kasih satu ayat dua ayat nagora boleh saliwan masih kada pangimang aja na bayat tera ka mengaji kada manang ka pa kabur ni pak kita ku pangimang atai ang ngaji do birangi tapalanso silalona kabur pak kita na yakko janda mabela na itamua betul tadi ya rujuk pandang mega pak ya ini disinjai ditongke-tongke insyaallah dia boleh jamingi ite ang ngaji do birang itapa langsung kabur pak kita nasi laluna tapi janda mabela na itamuah mapaling tahu eteng dia nak kapadem matana manang kabosas carana tena paling ini napa terui temannya apa peneding masa boda guys betul pak papo jina landre jangan dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utamanya kita datang bertaziah hanya sekedar untuk menyegarkan ingatan kita tentang yang namanya kematian. Itulah sebabnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan kematian dan kehidupan mariuli pungala ta'ala narampi amati ngengi nenapa narampi atuangi papada-pada nama kede pungala ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Mulk surat Tabarakah tafalamu abudi bu tafalamuah surah Al-Mulk tafalamuah de tafalai ya ko alama palsu magati na fala siapa yang menyanyikan lagu alama palsu magati na tepu ayo tinting sisanya ditanya kada apa baca doanya sebelum tidur. Gora matoy na jawab, saya Ustaz. Ibu-ibu bisa ya? Iya Ustaz. Baca bu. Allahumma barik lana fima rasaktana wa qina adzabannar. Wow, tepuk tangan mana tahu? Ternyata jamaah tepuk tangan itu apa lagi? Disuruh baca doa sebelum tidur, ternyata doa sebelum makan apa? Cocok motor baik sebenarnya. Apa dia tu nak mungkin tahu mematin rota ko malufu.
Manre patai dulu bu. Ya, makan dulu. Allahumma barik lana. Ferete mesur apa matinro. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Materuni tinruna. Dena nuto na. Pamalamba ce posina na tinro. Jaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Sekira-kira milu ifakke baru ifarengerata lauri amatingangi. Allah menyebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Terlebih dahulu Allah menyebutkan kematian sebelum menyebutkan kehidupan. Agar hikmana ada beberapa hikmah maka dia regurutta yeros sitonganna na tepina puade pungala taala na rampi mariolo amatengangi daripada atutungi pertama na farengerangi ki pungala taala lauri atanna yero maege takalufa lauri amatengangi na sabama kokur mega season ta takalufa lauri amatengangi pa mega season ni pa. Coba lihat ya idi makokoropa kita mencari ilmu tentang bagaimana cara sukses di dunia. Mega ni masih kolangiro, mega ni sampai rofat disengam bagaimana kita sukses di dunia. Tetapi makura ni makokor masih kolangi matuntu bagaimana sukses menghadapi kematian dan bagaimana sukses setelah kematiannya. Dek gagar magurui. Yang banyak yang dipelajari sekarang bagaimana cara sukses di dunia, sementara dia tidak belajar bagaimana sukses menghadapi kematian dan bagaimana sukses setelah kematian. Ya rosabana po Allah Ta'ala na rampe mariolo amatingangi. Yang kedua na paringerangi kay pong Allah Ta'ala makada ataku yaitu amatingangi bukan berarti berakhirnya kehidupan. Apa jakam matapangi koro tomate tawi capuni atau tungan na tidak. Justru sebaliknya Pak, kematian itu adalah awal mula kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Ulangi memang. Naparengerangi ki pongala taala makada yero amatengangi ajat tapahangi makada selesai ni atau ngetta. Tetapi naparengerangi ki pongala taala makada situngenna tu amatengangi mamula-mulanna atau tungem maraja kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Hati-hati ki Bu. Jadi zaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ipada cingi paring ngerata risisina amatengangi. Iana tu sabakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na paring ngerangi kiri laleng hadisena aktiru zikra. Faigai alaimu maring ngerang. Hadhimil ladzat. Pada faigai alaimu maring ngerang risisina ya roset di pasaleng yang menghancurkan atau memutuskan yang namanya kelezatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, wahai umatku, banyak-banyaklah engkau mengingat satu perkara yang memutuskan seluruh kelezatan. Yakko engke folero dega ganyamanna. Apa itu? Al-maut, kematian. Yakko fole asangi mati dek gaga nyama pa. Namu maga nyaman na botimparu tawe bu. Namu maga nyaman na botimparu tawe yakko mati dek gaga nyaman na. Ulangi memang. Oh nafahan ni. Wasa dek patafahang ni. Tapi buat kesimatu yakko diulangi. Pak mega mau patah dek tanafahang ni. Namu maga nyaman na botimparu tawe pak. Yakko mati dek gaga nyaman na. Cocok ni di. Namu maga egana waramparat pak yakko mati tawi dek gaga nyaman na. Bu, bu, bu. Yana tu sabak na elo kaparengerangi ki bu. Pak jakam ta sekirilan re ta bangga karo si cita. Jakam ta bangga karo foto ta. Rantita Pak biasa tu engkau tu makun rai bahliwak banggane aku na pake manang ni. Elawi di acara di barugai buah na pake manang.
Kalau mana siku jarina siku na den lima lekongi. Nah pakai mana foto na angka ke dia? Akhirnya den lima lekong. Namun dia nama kata maka kato. Pitang si Cina. Bahkan fura kejadian bu, lawi di pasar ikan, di pelelangan lawi ban meli balik, na pasar maneng, na taro elok na diaseng, na pasar ranti, na pasar cicina, penuh jarina pak, penuh. Akhirnya lawi maku tanah balik, wah, apa kuresa ke balik tak? Naja. Tapi ternyata ya rupa balu balik tiatu dikalah. Season nama kada siaga rupa balik apa? Meter rupa balu balik mengisi 50 sebu si gopo. Ternyata isina ulawa maneng. Muala elok mopo. Muruntu tu balimum be. Napitangi si Cina 5. Siaga balita. Season na meter rupa balu balik 50 sebu. Tak kita ngisi ulawan na muala. Jangan dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bu, apa biasa lala tu kasih ibu-ibu wah liwat sombong-sombong na yako engka si Cina engka rantena engka gelana engka potona. Hati-hati ki bu, hati-hati. Apa yang namu maga egana gelata, namu maga egana rantita, namu maga egana koleksi cicita, yakko mati baja sangadi bu, tinai di puna. Nikah puna bale bu, istri muda, muala, naseke. Makanya narampe toriolota makadana yakko elo ko tupunangi mananunga waramparamu elo ko punangi cicimu mananunga rantemu mapunangi mananunga potomu mananunga waramparamu asidekangin be asidekangi iyana tu tawa-tawata Pak, namu maga egana surat-surat tanata. Namu maga egana tanata. Tajelok maneng. Tanau. Sampai tanana tajelok toh. Tanau toh. Hati-hati. Namu maga egana tanata yakko mati tawi. Wadi jaji pak. Tanana mo to tawi dilawi. Betul? Jarak tu dia tak tahu mapas-pas kana ya ko mate ka bajale belum ka di dalam kamar aku apa pojelan tu kamar aku. Engka kira-kira tahu apa keroh? Kalau pu ya ko engka mapas-pas tu mata nak ka dalam ka di dalam kamar aku, kira-kira roh anak nama pikir malampe kada syek bapak sembara tuha. Aja lagi lo ko di lemah pakaro di lala kamera engka mo po lagi na de pai lemah ko nak koran bulu-bului. Betul Pak? Hati-hati. Namu maga egana tanata pa mate tawe wadi jaji tanana tau tanana mo to perkuburangi yang punana tawe jonroi. Namu maga loana tanata paling sedimetere simetere setengah. Namu maga egana waramparata pa tetep kita kasih asi. Jadi tapaegai alita maring ngerang resesi na amatingangi yakko fuli amatingangi de gaganya menna. Jaman dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tunna tu sabakna nabi tak sedi waktu itanai. Lauri sahabat maka ya Rasulullah, menurut engkau itu orang yang pandai yang bagaimana? Menurut pahatta suruna Allah Ta'ala ya roto macai rote gae maka dia nabi tak kada majeppu to macai ya nari tu tau maiga marengerra lori amatingangi nan niat tau maiga pasadi alina sebelum nafolena amatingangi. Nabi mengatakan Nabi mengukur kepandaian seseorang bukan karena pendidikan yang tinggi. Naukuru nabi ta amacangata nasabat tinnia sekolah matanri
Nasabat tinnia pangkat dan jabatan yang tinggi. Nasabat tinnia warang para mega. Tapi Nabi tak naukuru amat canget tak. Ya naritu orang yang paling banyak mengingat kematian dan banyak mempersiapkan dirinya sebelum kematiannya. Tujuannya kita datang duduk sejenak di sini, Pak, hanya sekedar untuk menyegarkan ingatan kita tentang yang namanya kematian. Tani coba riwayat tunang kamu fi wujudna. Jenazahnya almarhumah Fabadina almarhumah. Engkau mau pi wujudna, Pak. Aga perlu ya tareka kuru akan reguru kiri sisina amatinganna. Maka dayero alena almarhumah Fambadina riwatuna tuo ajena majappa jarinna napakai guna mufa matanna dan seluruh tubuhnya mampu dimanfaatkan dipergunakan. Neka riwatuna mati dek gaganya menapa. Jangankan kaki, jangankan tangan, matanya tidak mampu dikedipkan sedetik pun. Agar betuanna sekira-kira nagore tahu almarhumah Fabadina maka iko manang itaka akan reguru ko atareka ko risisina amatingaku maka ya ko mate tahu dek gaga nyamang dek dule kasih kedoe seakan-akan maka dia iko pakai gunami meni atau tungemu sebelum nafolemu amatingang. Tapi zaman dia melakukan Allah maka koro mega sini tahu takaluf Allah ri abatengangi sampai-sampai engka adanna torilo tak makadana engka tu tahu biasa ma tuoi na mati riwatun na mati eloi tuo ulang pemeng engka adanna torilo tak makadana engka tu tahu tuoi na kiamati riwatun na mati elo landrat tuo. Magaro adai, agaro betuan adai, maka dia toriolota engkau tahu tuo na mati majappa watakalina tubuhnya jasmaninya sehat nekiade na pakai guna lama sompalo ripung Allah Ta'ala bahkan hatinya mati untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yana tu sabak na biasa toriolota yakko engkau tahu dek nengkau lama sumpaja di masigi bahkan dek nengkau masumpaja biasa na jello silalona toriolota maka dah ite tololang majappa to mate jappa. Itulah sebabnya maka dia torilota engkaset di wetu tahu tuo na mati. Agatosiro betuana kada riwatun na mati elo tuo. Mega season mako koropa riwatun na emelo iredu nyawana tak buka ni rahasiae maka da be masumanga pale te masumpajang be engka pale barakan te masidekah engka pale apalana engka pale apakuro engka pale apakuro. Kenapa? Karena sudah terbuka rahasianya Allah Subhanahu Wa Taala. Na itamana ni apalana ro ibadana riwatun na melo iredu nyawana elo landri ni kasih lesu. Rabbi puang laula akhartani ila ajalin qarib tatunda lalu kasih amatengaku puang tapale suka puat cinampa rilino maka dia puang Allah Ta'ala elo komagalang basyo maka dia fa'asaddaqa elo kama sidekah puang wawita ni kasih nyamun na tu sidekah wa akum minas solihin sarekwam maka kasih puang mancaji ka atat tak yang soleh agana Nabi Allah Ta'ala idza ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun yakfole resedi ajalanna torlinoi yakfole ajalanna rufatawi tidak bisa diundurkan tidak bisa dimajukan dek nagagala letak pa elol lesu peimeng terus kita akan berjalan menuju kepada perjalanan-perjalanan selanjutnya. Jadi zaman dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tafaigai ali tak maringerang lau risisina amatingangi nasabah ternyata ya ro amatingangi dek si seneng kamalufai tulinui. Kita saja yang biasa lalai melupakan kematian. Sementara kematian tidak pernah melupakan kita, Pak.
Ibarat kata maka dia adana torolota kadana ya situngan na idit tolinoi malalaki mangujul lauri amatingangi yero amatingangi lari sapa tolinoi idit tolinoi lari ki mangujul lauri amatingangi sementara yero amatingangi lutu na sapa tolinoi upanna pa naruntut tahu yero yasengi amatingang nakadau tahu pa dek na lepesaki gangkata le suri famasina. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tafaigai tapancaji ale tak tomaca ya nari tu tau maega marengera risisina amatingangi dan nia tau maega pasade alina sebelum nafolena amatingang. Yang terakhir jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai bahan renungan maka dah aja na ta malandra sapai aja na takkan regu ruangnya kada magar matu mateka. Kapan saya akan mati dan di mana saya akan mati? Aja nata sapai. Aja nata sapai kada tega karo matu mati, upanna matu mati ka, maga matu amatengaku. Tidak perlu pak. Ditahu tidak tahu tetap pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Teteki mati. Siap tidak siap, tahu tidak tahu pasti mati. Presiden mati to. Gubernur mati to, wali kota mati to, bupati mati to, si senar pacerama elo narampi pacama, si tampi pacama tapa langsung campo mati to. Abang ke pacama di sampingnya. Tak kalupe ternyata engkau sampingnya pada pacama terpasok kena campo mati to. Mati mana tahu pak mati mana tahu peta desa mati to jamaah mati to ustase elopo pa yang kali saman nabila magana ustase no langsung gora mati to dua mi kemungkinan bu dua mi kemungkinan ya kotina ibu-ibu Mariolo mati ustase Marimonri. Kemungkinan yang kedua, Ustaz Marimonri, ibu-ibu Mariolo. Ya biar bang. Setuju bu? Setuju. Marimonri mau kasih Ustaz mati. Niga tona pale. Ya kau mati Ustaz niga pun matas ya kasina. Tapi dia nak pakor modele nak amatingnya pak. Kematian itu dia tidak memandang siapa yang akan dimatikan. Ya kuna rabi watuna mati ki. Betul? Mati tahu riolo mai pak, riolo mai. Amatingan na to riolota dua mi bawang. Pertama matuani. Magi na mati, matua mai menikasi na. Yang kedua, magi na mati, mai te kasih malasa. Ero to riolota. Makokoro de na. Tempat ding alena matua pa na mati ala siaga egana engkala tolato na ren retekena bali bolana anak burane dibule nilau dikuburu na betul iya na tusaba na engka pasenna adan na torolota makadana khususna anak-anak mudai makadana ajak lalu mupahangi umurukmu malolo mupa nama bela mupa amatingemu ala siaga egana la tolato na renremo batakena engkar bali bolana he anak burane dibuli nilau dikuburukna. Artinya apa? Kematian tidak memandang usia seseorang. Ya tona tu sabana nasuruh ki matanga torolota lauri kalukue pak. Kadana atanga kol kalukue garehe. Kadama agar tita kalukui bungan nama denna to kaluku bicu nama denna to kaluku lolo nama denna to kaluku to ana dia matona agak-agak nasyapu ni nasantat tawi. Artinya apa? Kematian itu tidak memandang umur seseorang. Yero amatingangi pak sedi mi bawang apa? Perpisahan jasad dengan ruh. Tetapi sebabnya orang meninggal banyak. Amatengangi sedi mi bawa pak perpisahan antara jasad dengan ruh, tetapi sebab-sebabnya orang meninggal banyak. Sabak-sabak amatengan na tawai maiga. Engka to mati na sabak malasay na kena stroke. Engka to mati na sabak malasay na kena liver, na kena darah tinggi, na kena diabetes.
Engka toto mate na sabat na lepoy oto. Bahkan engka pura wang kalinga, engka makun rai mate gara-gara sampo. Sampo sansil. Mate gara-gara sampo sansil, Bu. Kaya, menangka postas. Carana lain mali sampo na ada foto. Mate gara-gara sampo. Engka toto mate, Bu. Mate gara-gara fasile-sile isi, tusuk gigi. Kaya syekh, maka tos diro postas. Kada mate na saya di kontainer tenrei. Engka toto mate yang kalinga pa kurumai he. Mate gara-gara micu. Coba nih. Kada maka tos diro postas. Mate gara-gara micu syekh. Kada mate na pa. Na micui pa balu bangkungi. Tadi lelung digajang na mati gara-gara micu apa balu bangku na micui. Jangan dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada cengi pada ngerata atau tungat tarilino Pak, kehidupan kita di alam dunia ini tidak selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar mengistirahatkan kita, mentransitkan kita, hanya sekedar masaukinin nawatawi nenapa malatoni wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kata Allah, sebaik-baik bekal adalah iman dan takwa. Alaki boko-boko temawari. Sepandai-pandainya seseorang adalah orang yang pandai, yaitu orang yang banyak mengingat kematian dan banyak mempersiapkan dirinya sebelum datangnya kematian. Semoga kita yang hadir di tempat ini bertaksiah, insyaallah mungkin di malam yang pertama, malam yang kedua, malam yang ketiga, insyaallah berarti menjadikan kita semakin banyak mengingat kematian. Dan ketika kita banyak mengingat kematian, insyaallah otomatis megatona wanawata aga wedding ipakke guna, aga wedding fasadia sebelum napoleki amatinga. Terakhir zaman dimulakan Allah sebagai bahan renungan. Nule kafaset di waktu puraki si janci silong otoy lau di pandang tetek telu subuh. Engkau dikasih otoy mapun pipi liwak mo ni pipi na nang kamopi tawe matin rumah ngoro di kamarata maga papanadita pa muni ni pipi na otoy tapalangsut te motok mamali-mali kedah syekh engkau ni pale otoy wadi jaji pak de isempat cemih wadi jaji de toy sempat majulu mata. Bisa jadi pakaian yang kita pakai tidur itu yang kita pakai pergi ke jumpandang masusah papanadita na sebab mamali-mali tawe. Tapi nyama panyamen na nyawata Pak yakko si janci te otoy lau jupan dan tete telu tete dua atau setengah na telu engkau ni te moto matama di kamar mandita cemi ipaci-pacingi aleta nenapa mangolo di olona lemarita ipiteki mana sini naru pakai makasingi dipasang ipake nenapa tuda-tuda cinampot tawi nasabad de pigaga moni otoy minu te kopi tapa engke takapo otoy moni pipina tapa te gora kada tajen nak den repa utajaki ibu kapin tuna otoy tuna te dia na otoy tuda camat tawi peta desa tuda desa makanya senaro tuda camat maka dah pak sopir berangkat manyama papa ditapa papa pada toni ropa ya sengi amatingan. Bisa jadi besok lusa kita akan mati. Nyaman panyaman na Pak yakko engkate furasadia seakan-akan muni pipi na kala-kala mau tapalan setek gora tajen nak den repa utajeng berangkat manyama law-lawota tapi liwat susah na papa dita pa yakko engka ni moni pipi na kala-kala mau na de pagaga persiapata musti masola-sola musti mamaling-maling masusah papa dita. Mudah-mudahan zaman dimulakan Allah kita yang duduk di tempat ini insyaallah termasuk orang yang banyak mengingat kematian dan dengannya insyaallah memperbanyak persiapan sebelum datangnya kematian. Kalaupun memang datang kematian insyaallah akan indah pada waktunya. Zaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan pertemuan kita. Marilah kita hadirkan hati kita. Ipahadiri ati macin nota mat darari lauri pungala taala bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarekom mengasida pungeta pertemuan kita di tempat ini mendapatkan cucuran rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sarekom mengangkatui kasih nadupai alina baraka alina tumatota almarhuma pambadina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
ajmain. Puang barakah asida pungatta rilalan na onronge bertaksiyah di malam yang pertama waddi jaji puang engke mancaji saba engkaki puang tafalawangi lalu kasih kuburukna alena almarhuma pambadina. Puang barakah asida pungatta rilalan na onronge bertaksiyah di malam yang pertama waddi jaji engke mancaji saba engkaki puang tafabela lalu kasih fole ripacallan na kuburuta. Puang barakah asida pungatta rilalan na onronge we waddi jaji engke mancaji saba engkaki puang tabukar lalu kasih pintuna babanna surugata nenapa talal lalu cedek mua nyamenna rilalan surugata nenapa tatiwiren kasih lauri lalu kuburukna alena tomatotta almarhuma pambadina na wadding kasih engke alena masau kini nawari lala kuburukna mario renno lala kuburukna. Kita pun berdoa kepada Allah, kepada keluarga, anak cucu yang ditinggalkan oleh almarhumah pambadina. Puang talalalu kasih asab barakang, berikanlah ketabahan kepada keluarganya. Nasabah engkau yang cipta puang innallaha ma'as sabirin. Na puji atanna puang Allah Ta'ala yang engkau sabar riwatun na icoba, apalagi icoba amatingan. Kita pun berdoa kepada Allah, kepada kita sekalian yang duduk sejenak bertaksiyah di tempat ini, yang Allah masihlah diberikan kita kehidupan sehat wal afiat dalam kehidupan kita di alam dunia. Ya Allah ya Rabb, puang tajallora lalo kakasih lalam malampu lalam macinno sarekwam manginawat dingi ricappa atau ngakurilino engkau wadding utatonga sompa madecing risisieta puang sarekwam mangi waddingi engkau ulolongang ukatani masa urupa pamasita nania adam pengeta. Ya Allah ya Rabb, jikalau seandainya besok lusa engkau memerintahkan malaikatul mautmu datang mencabut nyawa ini, ya Allah, cabutlah nyawa ini ya Allah dalam kondisi beriman dan bertakwa kepadamu ya Rabb. Ya Allah, cabutlah nyawa ini dalam kondisi husnul khatimah. Ya Allah, jangan sekali-kali engkau perintahkan malaikatul mautmu datang mencabut nyawa kami. Ya Allah, tubuh ini, ruh ini masihlah bergeliman dosa dan noda kepadamu ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tak dampang mana sinin dosa-dosaku puang sebelum engkau datang mencabut nyawa ini ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kita pun berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita, pertemukan kita, himpun kita di dunia, lebih-lebih lagi kiranya Allah berkenan kumpulkan kita, pertemukan kita, himpun kita di akhirat di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya dan kekal abadi di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sekira-kira ya narukapa nawadding irampe riwatu cinampe sekali lagi nama memagi-magi engke napa barakah pung Allah taala sarekwa mang engke toh ya kasih barakah na lolonge na dupai alena tomatotta almarhuma pambadina. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, astaghfirullahaladzim. Kepada para jamaah sekalian saya mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.